السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, inshallah matkanchina arang beda de kuni kano yim tabara se matkanchin no wana karto kanu go gadang kedai coins no wan TikTok o mongono ika yim fama dara se matkanchin dindai kban matkanchin digte kan zumanda mo. So mig beka han fon borfon TikTok on gon kam il futai boragi gin kan hakim ta boraga din boron konto taniga ko ni won karto go abo mo ko ni ndi duri bi kin kuna. Noro ima chandi no TikTok konto ni mjanga no wana konto ra noro mo ko ni miyakin faida. Inshallah odi magana ni no kunim kayim tabara se matkanchin arang te kara wana karto karan da coins da daro on TikTok o matkanchin arang te kanka. Arsuntina de kan ngite manchino on TikTok konto ra nag furbo dinu gonda dinu Android no gonse nag furno wana Google Play Store. Alal misale o Android no gonse so ko fure wana Google Play Store ya chini matkanchin arang ogdi so yim ko wan Google Play Store ngene ya chini matkanchin arang ogdi zai to fure wana Google Play Store yim kayim na neo anigi din wan fota kangon wana Google Play Store no wana konto bon don Google konto bon nigi daga efficient ya chini zato ka efficient ya chini mkane na kagden se payments and subscription so mkane na kagden agden se payment method. So numa na no din na no da chin kak sabanda no wana TikTok no wana karto ni kan go ko da nigi da wan limar ko korante nigi ni fonne neo matkan chin go di num kan nim dan mo payment setting num na no da ya chin za no din ga ba wal nim na ne karto mo ya chin so num kan ne mo payment setting nim na mo ya chin nim a ferin de Chrome. So matkanchin go din feren ni koron ya chin sai min su agar research din wan email ay bago ma kan sai email bobo al misali mi disama pasay diri. Okay, mashallah matkanchin aran og so yo fizagi wan email o kambon I hayago. Okay, I wan email wan bono so aran min sur kana mana yigin kan tugu zamboy kulga ba ngon secret tugense imin sur alam feri. Okay, mashallah matkanchin go di sonum kana hara tom bin hinzodo mana ne yatini din na ne yatini mkane on ne ka dan se payment methods so numa ka yatini zan ka yatini gida kan da se no one karto din da visa no the mastercard no kan dan se yatini nigdi ne ganda na kai gidan se remove num ka mana yatini zanin na ne yatini num hin sur kaina num na remove. So matkanchin go gidi afatine carte kul se wan TikTok konto ban kai wan payment da wat kul kanchin ko connect payment ay consider alal misal so yim patim furi wan TikTok or hararam bidi kan karto sabon wat kul kan ga consider da dol kalima chabaise dol kalima mane maidan ay wan karto amma bandaga aym to ko kan ga consider en même temps aga hayo so yim furneo vida musko kumo mi di bore se ba video kuku ne amma woni dol boram ka kan gon mosmoso zaman go won arzakase so yim kay won balance ba kay won konso igbare no deja din bona man to kan den wom kan ya kulu awaldo. Okay, mashallah matkanchin go nim kan ya kay gidan sa recharge zan ka recharge do ya chin matan ngite